هفت سال ئاوارەبوون دەربەدەر دووربوون ji hemû xۆشiyên jiyanê êzidiyan derbas kir. Heft sala kes û karên qurbaniyan bi hêviya Omêdekê ne ku kes û karên wan ji zîndanên Daeş qurtal bin. Di borîna heft salan de bi ser cînûsayîdkirina êzidiyan lê heta niha êzidî dibêjin cînûsayîtiya berdewam e. Cafer Simo rêveberê Ewqafa êzidiyan wisa behsa evê bîrêweriya pir nexweş û pir xwîn diket. بله سالیا دا جینوساید ازدیان لشنگاله ام سری خو هم بر وان قربانی و کسو کاری خود چمینن یکو توشی برشالا و اوی رخصنا یا تروریستی داعش کفتین کود انجام دا قربانی داین 7 سالین گرمه 7 سالین سرمایه براستی سر خلک ما اواره را در باز من روشه که پریشان نوا کمپان هرچند حکومت هریما کردستان دریغی نکریا ولی هرچا بد روشه اواره بونه روشه کمپایا هی خوازن اتریکا شاشه ورا حکومت عراقی حکومت کردستانی هر چیز زویا چاره که روشه شنگال بکد Ji aliyê xwe di Kongrekê Rojnamevanî de civata Ruhaniya Êzidiyan pêştîlêdana def û şebaba û gotina çend tekstên aynî beyannameke ragihandin. êzidiya supazdar û qerdarên helwîstê ciwamêraneyê gelê Kurdistanê û teqsîr nekirina hikûmeta Herêma Kurdistanê ne. û ew ên dergehên malên xwe vekirîn û ew ên pariyê xwe li ser me dabeş kirîn û ew ên dergehên mizgefta û kenîsa li me vekirîn û hewandîn destê harîkariyê dirêj kirîn di germatiya firmanê û rojên tengaviyê de. Her wisa spas ji bo rolê berxwedana qurbanî û xweneçemandina egîd û mêrxasên Çiyayê Şingalê. Awareyên Şingalê bê hêvî û omêd bûyne û dibêjin ku heta niha çû karên ciddî bo qeysa Şingalê û awara û rizgarkirina keç û jinên destê Daeş dîsan jî avadarkirina Şingalê nehatîne havêtin. Rastî ez bînim ev piştîborîna heft sala ser cînosaydkirina Êzidiya û Şingalê û wêrankirina wê de û girtin û kuştina û revanina keç û jinê wê û kuştina mêra û zaroka û pîr û kala rastî mixabin em ê bînin çi tişt nehatiye kirin bo vî milletî hêşteyê piştîborîna heft salayê jiyana xwe bin xîveta derbas dikin. او هفت ساله راستی بجینوساید سرما هاتی کردن و هر بجینوساید بردوام سرما خلق شنگال تنواد کچکو داغو خشکن مال دست داعش دماینا شنگال هیچ آبانه بیا هرو ململانی سیاسینا و شر سر شنگاله و کتجینا شنگال آبانه که هر یک بیا مصالحات آخوا فرمانا هفتی چهار سری مراوی مالا شنگار خراب و کس نما خر زیل بون وان کمپادا آگری لچین کس په بنایتا هچی بیجیا یک شی دیگه خراب ترید گد تابع حکومت کردستان یا عراقنا بلا هر دو جی دست خوب کان ایک هاری کاریا وی ملتی بکن و مدت ممنون وان بین دهێتە زانین ku li roja sêyî heşê 2014 teroristên Daeş Şingal dagîr kir û bitir ji 7000 keç û jin û zarokên êzidiyan revandin û besadan genc û pîr û kal şehîd kirin û nêzîkî 350,000 kesan aware bûn. Heft salên pir êşûnalîn bi ser êzidiyan de derbas dibin. Heft sal li ser cînûsaydkirina êzidiyan li Şingalê derbas dibin. Lê heta niha êzidî bi hêvî omêdin ku ew keç û jin û zarokên mayîn di nava destên Daeş de bêne rizgarkirin, Şingal bête avadankirin, awareyên di nava kampa de jî bi zivir ser milk û malên xwe. Lê heta niha êzî dibêjin hêviyet wan bi cî nehatîne. Ekrem Derwêş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Pirizgeha Laleş.